itu nang laki Iqbal nih bamaran kalau dilihat awak liwar saling tinggian kalau dihitung-hitung mengai kade kegembangan liatin nang bini jauh perbedaan jadi lawan biar ulun mana kunakan kayak ngapa nang laki menurut pendapat biar jadi bang ulun pulang melanjutkan lamun nyatu nang laki menurut pendapat aman jenis malam ini nang laki tahan jadi gitu nang bini ulun mamat dehi pian pilihan teguring pian dulu liati kondisi mintohaan sudah mintoha dahulu guringan apabila sudah guring ulun mamat dehaan bila hendak sabarataan karena menjawab salam suatu kewajiban atau abang kakak nang menjaga nasi nang bebeju hirang nang asik benar memicik habibian jadi nang lawan pian dimana aja bagana jawab berataan ulut nang mau lagi hari ini mengucap salam assalamualaikum kami mengucap salam sudah menjawab bahkan kita langsung berdoa hari ini sabarataan mudahan barataan berkat menjawab salam kita panjang umur selalu sehat badan dimana bagana selalu dalam lindungan dunia akhirat kita diselamatkan jadi bang ulun pulang melanjutkan lasan ini paman nang ada di Sumberan ini kawan ulun sudah 2 kali mana emang ngucap salam biar nang itu jue kadeda menjawab pakar cuman kang sakader pian bejogitan nang istilah kata ulun hendak bepasan bila pian bejogit kalau pina kasoropan lalu tak lupa hari ini ulun lanjutkan jadi nang lawan abang
kah ujar amang kada menjawab salam. Bilanya kada de pian ma ulangi akan. Jadi nang ini salam nang ketiga kali kami mambuli iyakan. Iya. Kesan amang-amang berukuan di Subera. Iya. Jadi ini salam ulun ma ulangi akan. Assalamualaikum jawab bobohan pian. Waalaikumsalam sudah hai menjawab akan. Cuman nang bebeju hirang ada kalau bang hingset nang kada bepaculan. Menjawab salam pian sambil berukuk beholot nang bujuran. Jadi menjawab salam bujur-bujur pian. Lalu sekali lagi mang diulangi akan. Jadi nang ini salam gesan nang betahilalat itu di bawah dego pian beisian. Assalamualaikum ini bebang tampan. Waalaikumsalam sudah hai menjawab pian. Lalu terima kasih sudah menjawab salam. Mudahan pian bertahan para jakian. Amin. Apa hajat pian mudahan dikabulkan. Lihatin nang berdiri nang berbaju biru nang paling belakang. Jadi tadi mangai sidin tukang amin ulun lihat kayaknya nyaringan. Dinanya bang Sarwan membawa bini pian. Jadi dilihat-lihat bininya nang berduduk awak saling putihan. Jadi untung benar pian mendapatkan. Cuman bang Sarwan hanya berduaannya kasini datangan. Kalau dilihat moha mangai belum beenakan. Jadi hari ini kita doakan mudahan nang laki pian dikuatakan. Amin. Jadi pian lakas betiana. Lalu bang ulun pulang nang malanjute ujar inyati hanyar nang imbah kawin 6 bulan menjene. Jadi nang lawan pian ulun nang mamadahe. Bila hendak lakas bini pian beisi. Itu tiap malam bini pian gawe. Lawan bini pian yuang itu suruh ampih besuntik kabeh. Jadi bangai pian sedang ai beenakan. Kalau dilihat moha mangai sudah tato hai. Jadi sadang sudah ampih bini bang abi. Supaya bang anak pian nang ada beisi. Lalu lawan pian mangleh tadi syariat jual kawan digawe. Nang ujar tiap malam pian mangguli istri. Lalu lawan pian nah ulun mau ucapin ada kalau sirsak di rumah beisi. Itu bang meminum sehari sekali supaya cokolan tuhut kada takaringi. Lalu lawan pian kita doakan lagi mudahan hajat pian dikabulkan ilahi. Mudahan tahun ini pian anak beisi. Anak beisi. Jadi bang ulun pulang melanjutkan sekalinya bini sidin sudah betiana. Ujar manjel ini sudah 6 bulan. Kalau nang lawan pian ulun memadahakan. Bila di bini ini betianan ulun ini lawan pian ada tata unan. Kalau bini pian juwe nyer haja imbah malah hirakan. Lalu mangai gitu ada kawadi kisahkan. Nang jalasa umpama apabila betianan hanyar 2 bulanan. Jangan total lalu mahantam gencang pian. Ngalih-ngalih bangai kalau nang kada hendak kita memikirkan. Cuma nang saumpama betianan sudah tuha kikira 8 bulanan. Gitu bang menggawi direncaki pian. Cuman bang sabuding ulun mamadakan jua. Bila bang betianan sudah 9 jalannya. Jangan jua pian terlalu rancak tentunya. Kalau senjata pian tak kena kepala. Lalu bang ulun pulang melanjutkan ujar tadi nang bini sudah betianan di itu manjeleni sudah 6 bulan. Jadi nang lawan pian ulun memadahakan bila bini betianan dasar manglih nyaman. Itu bang rasanya kayak mangarangan.
hanya bisa mendoakan mudahan bini pian dan juga anak pian selalu sehat badan bila melahirkan mudahan selamatan kalau lawan pian kami doakan anak belum betianan mudahan lakas betianan nang apa ada hajat bertaan dikabulkan nang mana nang gering mudahan disehatakan dunia ke akhirat bertaan diselamatkan. Jadi bang ulun pulang melanjutakan ujar pian berdoa nang belum betianan mudahan pang pian lakas jer beisian acil nang dihiga amin angkanya ringan jadi tonang laki pian nang pasangan jadi tonang laki ulun maliatakan dilihat tonang laki awak sing genalan juwe gitu nang bini awak sing begusan nang istilah kata ulun mama dehi pian dikira nih nang bini sanggup sama laman lalu bang mangai sidin tuh nang ini sudah ada beenakan tadi nang ada helos nang diingkut di tangan 4 bulan setengah sudah umurnya bejelan binanya bang limang nang ini nang bini hendak beenakan pula tapi mohan nang laki pada mayakin akan jadi bang ulun pulang melanjutakan ujar nang anak pian sudah 4 bulan ulun kilai sabuting lawan pian bepasang bilanya sudah genap kilai nang satahunan sadang pulang bini mengai ulah betianan lalu tak lupa kami menarusakan jadi nang lawan pian di sini sabarataan nang jelas hajat pian mudahan dikabulkan jadi kami berlanjut ini pemandihinan jadi nang lawan abang nang ada di Seberang bang ini talindong akan nang bulikan tadi awal madihin inya istirahatan sekalinya nang kedua pulang inya bulikan lalu nang tak lupa kami melihat pian jadi nang tidak lupa bang kita berlanjut menyapa tuh bang abang nang bebetik hirang kalau dilihat moha kayaknya masih bujangan jadi wan pian sudah atuh bebini atau masih bujangan jadi ujar bujang mangai kita doakan jadi lawan pian mudahan sehat badan mudahan pang pian selalu parajekian mudahan kaina pian jodoh mendapatkan kaina langsung duduk di palaminan jadi bang ulun pulang melanjutakan ujar nang tadi amam sudah bebinian gitu ya tonang bini mengamira lawan tangan jadi nang lawan lain jadi mangai lain nang itu masih bujangan padahal manglih moha sadangai sudah bebinian cuman tuh bang kalau ada nang penyebabnya pian nang itu belum lagi bangai bebinian sarku magahin sit kada bepaculan jadi bang ulun mama dehi pian kesenang tadi bapak nang bebetik hirang jadi nang lawan pian nang belum bebinian ulun lawan pian hari ini mama dehaka amun tuh dilihat pian dari muha desar nang katohaan jadi nang lawan pian ulun mama dehaka sadangai bang bebini bangai to sampian nyaman nang pian guring ampih kadinginan nang istilah kata pian kaina dihiga ada rara gebang lawan nang pian guring itu pang bakawan jeles bangai pian kaina pang nyaman marasa ngito nyaman marinyot sampai kabumbunan laluan pian ulun nang menarusakan ujar nang itu abang limang nang masih bujangan jua nang dihiganya itu masih bujangan nang ada baku piah padahal moha bungas pian cuma entah kenapa belum bebinian lalu lawan pian ulun mendoakan mudahan tuh nang bujang bundian para jakian mudahan tuh bang jodoh lakas mendapatkan supaya napas juga ampih pacah di tangan jadi bang ulun pulang melanjutakan kesan nang tadi abang
pian bedudukan lamun dihigenya dasar bujur tampan cuman bangai pian si singut kalah bedan cuman pangsa buting lawan pian bepasan bila kaina pian bangai dikawinakan nang itu pang si singut dilerep dulu pian becium lawan bini kada gelian lalu tak lupa kami mana rusakan bila ujar kawin lain tuh sasingot bangai dilerep pian lalu nang tak lupa kami mana rusakan jadi pulang terfokus mangai nang lawan bebak nang itu bang tisu sidin ada di tangan jadi tupang sidin mangai kita doakan doa sidin khusus nang supaya sidin sanang jadi lawan pian ulun mandoa akan lawannya doa amang pacang bebini pulang di hari ini ulun tuh takutan kalau ku bini sidin ulak juga kasaruan harau kaina bulik kita kada berewen jadi lawan sidin baik kita doakan mudahan makin hari pian rohoi rahayo lawan bini tuntung pandang malah pian tuha tapi bini betianan malah betianan jadi pengulon pulang nang malanjuti gesan nang tadi bepak besok barang kami jadi kami doakan pian hari ini mudahan buhan pian sehat setiap hari mudahan bang pian dilancarkan rejeki dimana begena selalu dilindungi mudahan sabaretaan awak naik haji jadi berlanjut mangai mandihin lagi coba bang pian liati abang bebetik hirang nang ada di muka kami bujur sidin bungas awak juga tak kenali cuman ada mangai kalabihan hari ini liati tahi lalat sidin tak kenali jadi nang tahi lalat hari ini tak kenali kayak lain tahi lalat kayak tahi biri-biri lah biri-biri jadi mangai itu piang kada memuji cuman tahi lalat sidin mangai piang sambete jadi lawan piang nang ini kawan ulun harap dimaklumi jadi kami berlanjut di sini bemandihina jadi nang ini ari ku nang turun hujan cuman alhamdulillah cuma hanya berintisan jadi kita berdoa berkah turun hujan mudahan sabar taat rejeki kita deres ini nang kaya hujan juga ini hujan membawa keberkahan itu membawa kita di dalam keselamatan jadi bang ulun pulang nang melanjutkan kesan di ading berduduk di soberan lamun tuh dilihat itu berdua bujang jadi hairati ujar inya bengaran jadi nang lawan pian ulun memadahakan ini kawan ulun lawan pian manitip salam cuman pian maklum ini abi bengaran lamunnya mulai situ ada tapi kaliatan lamun sakilas pintas nah kayak ulin berendam ulin berendam jadi di Suberang nang mana tadi ujar jarpian hairati jadi nang inya duduk di belakang tuklis coba pian liate nang karudung hirang atau baju habuk untung inya manok kopi jelas nang tukung habuk itu baju habuk senyumnya manis sekali tapi baju hirang pinanya besambunyi padahal dingai kami pabilanya bang bujang pian nang belum beleki hari ini didoakan amin akan dalam hati mudahan jodoh pian dingai lakas mendapati mudahan tahun ini juga nang lah dapat laki nyaman di palaminan nang pian nanti-nanti jadi pengulun pulang nang malanjuti gesan nang di Suberang ading hairati bila inya ada pacar sudah beisi baik itu pacar inya disuruh bedetan mama pian dipandiri jangan tosakar
kader lawan pian bejanji tapi bang buktinya kadeweni mangawini lawan pian kakak memadahakan bilanya tupang sudah pian nang ada pacaran ditakuni inya suruh hagi bedetang jangan tesak kader diambili ke rumah didawai bejelenan ni tupang maulah toha umur pian cuman tuh dilihat inya mangai pangpulus kadada pacaran sekalinya malirik nang tahilalat genal nang bebetik hilang mantang ada juga di sini nang bujangan jadi hari ini deh kita parakan saumpamanya pian lawan itu gedis bangai nang bujangan kikira berepawani pian ma andak jujungan jeles bang di sidin kadeweni karena katuhaan jadi mangai inya kadenya kadahakon bila amang katohaan lawan nang jua sidin di nang kadahakon karena baju hirang iliur beungan jadi lawan pian kalau nama madahakan ada kawapian tatatai lawan bebinian lihat di mata sidin kade saling kijipan lawan bang jua mangai itu inya mungkin nang lawan pian kada tapi nang itu ada pastinya perasaan karena awak sidin kurangnya kalah makan palingan senjata nang kaya kalingkingan lah kalingkingan jadi bang ulono pulang melanjutakan ujar tadi senjata nang kaya kalingkingan cuman pang sabuting ulun mama dehi pian bujur nang mangli halus tapi mama desakan mama jadi dalam hati mangai nang inya sarik tadi kita sambeti masalah senjata ujar kaya orang jua kaya bungkah bumbili cuman mangai kami masih kada percaya lawan pian hari ini kaina indah madihin malihat besambunyi jadi bang ulun melanjutakan aja jeles sidin panas ulun memang buka jadi nang lawan pian lamun dilihat berang tak kaya orang jua tak kenal pada takong tak halus pada bilung kalau pak kira mana rusakan jadi ini jam 12 sudah menunjuk akan jadi tuh di sini apabila orang ajar kami dipadahiakan karena bangai kami mungkin nang orang ajar tak kadang-kadang ngarang lalu lawan pian di sini kami ucapkan kita alhamdulillah hari ini bertemuan mungkin madihin nang kedua kali salah jur panutupan jadi nang lawan pian ulun nang mewakili kekawanan bertaat silah meminta rela minta maaf lawan pian lawan jiwa abang kita hanya bergayaan niat tujuan kami menghibur buhan pian di dalam acara hari ini berpengantinan jadi lawan pian mudahan sehat bertaat sehat nang buhan pian di jalan ketaatan dua awak sehat kita para jekian apa hajat kita bertaat dikabulkan jadi nang tak lupa kami bertarus pulang kikira satu mat lagi madihin nang bertahan jadi lawan pian pulang kita doakan mangai kesan pangantin doakan topang pulang jadi gue ganteng doa gasan to pengantin nang di palaminan jadi ngini doa ulun mamulai akan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berkat ni salawat mudahan to pengantin sidin laki binian sidin panjang umur pada dua sehat badan mudahan pang sehat di jalan ketaatan mudahan pang sehat dikuatkan iman mudahan to pengantin rezeki dilancarkan mudahan pengantin inya tuntung pandang di air rohoi rahayu di dalam kehidupan mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kami mendoakan di mana tuh bagena selalu dalam lindungan
laki Iqbal di Bangmaran kalau dilihat awak liwar saling tinggian kalau dihitung-hitung makai kade kegembangan liatin nang bini jauh perbedaan jadi lawan bian ulun mana kunakan kayak ngapa nang laki menurut pendapat bian jadi pangulon pulang melanjut takkan lamun nyatu nang laki menurut pendapat aman jenis malam ini nang laki tahan jadi gitu nang bini ulun mamat dehi pian bila hantek guring pian dulu liati kondisi mintohaan sudahkah mintoha dahulu guringan apabila sudah guring ulun mamat dehakan bila hendak mahantak hantak aja menglih jangan asaan kalau lawan bian ulun memformasikan dilihat nang laki awak tinggi pada bian jelas tuh senjata ada tandingan jadi tuh nang laki bian mau ukurakan kikira tuh nang laki berapa ukuran jadi pangulon pulang melanjut lamun nang ukuran di itu nang laki ulun sambet aja mangai nang hari ini kikira tuh sakilan betambah dua jari aduh amun kayak gitu pian mau ukurakan ayo kita doakan mudahan nang bini tahan lalu terakhir kami mau ucapkan semua assalamualaikum minta rela berataan kami bersatu suara bertahan perjalanan di hari kamarian di hari kamarian mencari tarati jadi ulun nak memudahkan lawan Haryati lawan pian